Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kw'igenekerezo rya 28 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko kudeta yanutse mu gihugu cy'u Burundi. Kudeta yanutse i Gitega. Ubutegetsi bwa Generali Evariste Ndayishimiye bwaba bugiye kugera ku musozo wabwo. Abasirikare bakomeye mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abagumyabanga bakomeye cyane ba CNDD FDD bari mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa Generali Evariste Ndayishimiye. Ni nyuma y'aho Generali Ndayishimiye arwaye cyane. Generali Ndayishimiye arembeye mu bitaro bya Kira Hospital. Generali Neva biravugwa yuko umunota ku wundi ashobora kwitaba Imana. Abajenerali bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi barongowe na Generali Prime Niyongabo, abarimo Generali Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika, ndetse n'abandi bajenerali bakomeye cyane barimo gutegura umugambi wa kudeta. Ubutegetsi bwa Generali Neva bugiye gutembagazwa. Amakuru yizewe kandi aremeza ko umugore wa Ndayishimiye nawe yinyegeje inyuma y'uyu mugambi. Uyu mugore wa Ndayishimiye nawe ni umusirikare, yararwanya ku rugamba rwa CNDD FDD. Ni umusirikare rero kandi arakomeye cyane, afite n'ijambo muri CNDD FDD. Biravugwa rero ko imigambi yose irimo gutegurwa n'abagabo bakomeye mu Burundi. Generali Gervas Ndirakobuca, Bwana Reveriyano Ndikuriyo, Generali Prime Niyongabo ndetse na Angelina Ndayishimiye bamaze kunoza umugambi wo gutembagaza Ndayishimiye. Muri aya makuru yacu turagaruka kuri kudeta irimo kunuka mu Burundi, ndetse turagaruka ku magara ya Generali Neva arimo kumucika. Generali Neva ararembye cyane mu bitaro bya Kira Hospital. Uburozi yagawe burimo kumumerera nabi cyane. Ibi byose rero turabigaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko intare za Sarambwe zirimo kwerekeza muri Uvira. Intare za Sarambwe zamaze gufata icyemezo gikomeye cyo kwerekeza mu mujyi wa Uvira. Ndasubiramwo. Abarwanyi ba M23 bamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane wo kwisubiza umujyi wa Uvira. Ndetse amakuru yizewe aremeza ko imodoka nyinshi cyane ndetse n'abarwanyi ba M23 barimo kugaragara mu gace ka Sange kandi biteguye kwerekeza mu mujyi wa Uvira. Abasirikare b'u Burundi, FARDC, abazarenda ndetse n'abacancuro bari muri Uvira nabo baryamiye amajanja. Baravuga yuko biteguye kurwana urugamba rukomeye, ngo ntabwo baza kwemerera zino nyeshyamba za Generali Makenga kwisubiza uyu mujyi. Intambara ikomeye cyane rero niyo igiye kubera muri uyu mujyi wa Uvira. Abarundi, FARDC, abazarenda ndetse n'abacancuro bakamejeje. Baravuga yuko bagomba kurwana umuhenerezo. Igisirikare cy'u Burundi gikomeje kurungika abasirikare muri Kongo. Ndetse amakuru yizewe aremeza ko Ndayishimiye nubwo arwariye mu bitaro bya Kira Hospital yamaze gutanga amabwiriza akomeye cyane yo kurwana umuhenerezo. Ngo nta Murundi ugomba gusubira inyuma, ngo bagomba kurwana kandi bagakomeza kugenzura uyu mujyi wa Uvira. Muri aya makuru yacu kandi turaza kuzenguruka mu karere k'ibiyaga binini. Turaza kurabira hamwe amakuru makuru arimo kuvugwa muri kano karere. Mbafitiye amakuru menshi cyane rero.
niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore, kanda kuri like ndetse usangize abandi aya makuru yacu. Ndabamenyesha ko imbonesha kure yacu yitwa Iyakure Official. Iyakure Official niko konyine mushobora kuronka amakuru yizewe, amakuru atosoye kandi amakuru aba yatogojwe neza mu karere k'ibiyaga binini. Nta handi ni kuri Iyakure Official. Niba utarakanda subscribe rero ni akaryo keza ko kubikora. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Munyemerere aya makuru yacu tuyahere mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu birakomeye cyane. General Evariste Ndayishimiye ari mu yabira, amagara yiwe arimo kumucika. General Neva ararembye cyane, ari mu bitaro bya Kira Hospital. Amakuru yizewe aremeza yuko General Neva arimo guhumekera mu byuma. Arimo guhumekera mu byuma bimwongerera umwuka kubera yuko ingingo ziwe zo mu myanya y'ubuhumekero zamaze kwangirika. Amakuru yizewe arimo kongeraho aravuga yuko General Neva ashobora kwitaba Imana umwanya ku mwanya. Mu gihugu cy'u Burundi rero ibintu birakomeye. Hari intambara ikomeye cyane yo kurwanira ubutegetsi. General Neva amaze iminsi arimo guhangana na Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'abandi bagumyabanga bakomeye cyane barimo General Gervas Ndirakobuca. Amakuru yizewe arimo kugera kuri Iyakure Official aremeza neza ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwaba bugiye kurangirira ngaha. Ubutegetsi bwa General Neva bwaba bugiye kurangirira ngaha. Amakuru arimo kongeraho aremeza yuko nyuma y'uburwayi bukomeye bwa General Neva, abajenerali bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi barimo gutegura kudeta ikomeye cyane kandi itagomba guhusha General Neva. Ubutegetsi bwa General Neva bugiye gutembagazwa. Abagabo bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi bamaze kunoza umugambi neza wo kuvanaho ubutegetsi bwa Ndayishimiye batagombye no kurindira ko General Neva yitaba Imana. Bagiye kumutembagaza. Amakuru akomeye cyane arimo kongeraho aremeza ko bwana Reveriyano Ndikuriyo, General Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi ndetse n'umutambukanyi wa General Evariste Ndayishimiye ni Madame Angelina Ndayishimiye barimo gutegura umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Bano bagabo batatu bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'umugore wa Ndayishimiye bamaze kunoza neza umugambi wo kurangiza ubutegetsi bwa General Neva. Amakuru yizewe yemeza yuko General Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika ari we agiye kurongora igihugu cy'u Burundi. Muri kano kanya turiko turavugana, General Gervas Ndirakobuca arongoye inama nkenguzamateka. Amakuru yizewe yemeza ko abajenerali bose mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abagumyabanga bakomeye cyane muri CNDD FDD bamaze kwemeza ko General Gervas Ndirakobuca ari we agomba kurongora igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe kandi yemeza yuko umutambukanyi wa General Neva nawe arimo gushaka kwikiza Ndayishimiye kubera ibibazo bikomeye cyane bafitanye mu rugo rwabo, ngo yamubujije amahoro, amuhoza ku nkeke kandi ahora amutera imigeri. Amakuru rero akavuga yuko Angelina Ndayishimiye amaze kurambirwa neza General Evariste Ndayishimiye. Binavugwa yuko Angelina Ndayishimiye ari we yatanze isumu ikomeye cyane ku mugabo wiwe. Muri kano kanya turiko turavugana, General Evariste Ndayishimiye ararembye cyane, arwariye mu bitaro bya Kira Hospital i Bujumbura.
Muri iyi minsi Generali Evariste Ndayishimiye yari arimo kugenda aca amarenga avuga yuko hari abantu bashaka kumwica, akavuga yuko hari abantu barimo gukeza abami babiri mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akavuga yuko abarimo kumugambanira ngo bashaka guteza akaduruvayo mu gihugu cy'u Burundi. Yari amaze iminsi arimo kwikwama abategetsi bakomeye mu Burundi, akavuga yuko abakozi bo mu biro byiwe barimo gukeza abami babiri. Byibonekezaga yuko Generali Neva yari abizi neza ko hari abategetsi bakomeye ndetse n'abajenerali bashaka kumwica. Yavugaga cyane cyane Reveriyano Ndikuriyo, ndetse akikwama cyane cyane na Generali Gervas Ndirakobuca. Amakuru yizewe ya Kure Official yabashije kumenya aremeza neza ko uburozi bwahawe Generali Ndayishimiye ari uburozi bukomeye cyane. Ni uburozi bwatanzwe n'umugore wiwe. Angelina Ndayishimiye niwe wirogeye umugabo wiwe abisabwe na Generali Gervas Ndirakobuca, Generali Prime Niyongabo ndetse na Koloneli Reveriyano Ndikuriyo. Muri kano kanya turiko turavugana, Generali Ndayishimiye ararembye cyane, arwariye mu bitaro bya Kira Hospital. Amakuru ya nyuma amaze kongeraho aremeza yuko Generali Ndayishimiye arimo guhumekera mu byuma. Generali Ndayishimiye imyanya yiwe y'ubuhumekero yamaze kwangirika. Hari ubwoba bwinshi cyane ko mu masaha make cyane ari imbere inkuru mbi cyane zishobora kwiyongera mu Burundi. Birakekwa ko Generali Ndayishimiye ngo yaba agiye kwitaba Imana, ndetse abajenerali bakomeye cyane bari mu tunama dukomakomeye i Bujumbura. Muri kano kanya turiko turavugana maze kuronka amakuru yizewe yemeza yuko abajenerali bakomeye barimo gukora inama ikomeye cyane. Birashoboka yuko yaba ari inama igamije gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Abajenerali ngo ntabwo biteguye gukurikiza ibiteganywa n'ibwiriza shingiro ry'u Burundi, ahubwo abajenerali barashaka kuvanaho ubutegetsi bwose bwa Generali Ndayishimiye maze bagashyiraho Generali Gervas Ndirakobuca. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi ndetse n'amasoko yanjye mu mugambwe wa CNDD-FDD yose aremeza yuko Generali Ndayishimiye ibihangange byamaze kumuvako. Ibihangange mu gisirikare cy'u Burundi byamaze kumuvako. Abakadere bakomeye cyane bo mu mugambwe wa CNDD-FDD nabo bamaze kumuvako. Nta kabuza rero ngo biribonekeza ko kudeta yamaze kunuka. Kudeta yanutse mu gihugu cy'u Burundi. Abajenerali bakomeye bagiye gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Generali Gervas Ndirakobuca arimo kwitegura kurongora igihugu cy'u Burundi. Generali Prime Niyongabo nawe agomba gukomeza kurongora igisirikare, mu gihe Reveriyano Ndikuriyo nawe agomba gukomeza kurongora umugambwe wa CNDD-FDD. Umugambi bamaze kuwunoza. Generali Ndayishimiye ari mu mazi abira. Agiye gukubitwa kudeta ikomeye cyane, ndetse ni kudeta ishobora kujyana n'urupfu rwiwe kuko uburozi yahawe bugiye kumuhitana. Muri kano kanya turiko turavugana, mu bategetsi bakomeye i Bujumbura ndetse na Gitega bariko barajujura. Buri wese ntabwo azi ikintu kigiye gukurikiraho. Nyuma y'uburwayi bukomeye cyane bwa Ndayishimiye, biribonekeza ko ubwoba ari bwose mu bategetsi. Cyane cyane abashikiranganji barabibona neza ko imbehe yabo igiye kubama. Abategetsi bakomeye barabibona neza ko Ndayishimiye agiye gupfa, ndetse abasirikare bo batangiye kubibona neza ko Ndayishimiye ubutegetsi bwiwe bugeze ku musozo. Hari amakuru kandi yerekana neza ko abagumyabanga ba CNDD-FDD nabo bamaze kumenyeshwa ko Ndayishimiye agomba kuva ku butegetsi. Ni ibintu rero byateguwe n'abagabo bakomeye mu Burundi, ndetse Ndayishimiye ibyiwe rwose birimo kugera ku musozo.
Ndayishimiye agiye gupfa kandi biribonekeza ko umugumyabanga ukomeye cyane Reveriyano Ndikuriyo yamaze kumvikana na General Gervas Ndirakobuca bakemeranywa ingene igihugu cy'u Burundi kigomba kurongorwa. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu karere k'ibiyaga binini, n'abarwanyi ba M23 bamaramaje bagiye kwisubiza umujyi wa Uvira. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 bamaramaje baravuga yuko bagomba kwisubiza umujyi wa Uvira. Amakuru yizewe ya Kure Official yamaze kumenya aremeza ko imirongo miremire y'abarwanyi ba General Makenga irimo kwitegura kwerekeza muri Uvira. Urugamba rugiye kwambikana intwaro nyinshi cyane kandi zikomeye. Abarwanyi ba M23 bamaze kuzerekeza ku mujyi wa Uvira. Abarundi benshi ndetse abasirikare ba FARDC n'abacancuro nabo baryamiye amajanja mu mujyi wa Uvira. Baravuga yuko batagomba kwemerera zino nyeshyamba kwisubiza uyu mujyi. Umuvugizi wungirije wa M23 Bwana Oscar Barinda yabwiye ibimenyesha makuru ko intare za Sarambwe zigomba kwisubiza umujyi wa Uvira. M23 ngwirambiwe ubwicanyi, ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ubusahuzi ndetse no gufata ku ngufu birimo gukorerwa abanyamurenge muri Uvira. Ibi byose kandi birimo gukorwa na FARDC n'abazarendo. Bwana Oscar Barinda yabwiye abamenyesha makuru ko abarwanyi ba M23 bagiye kwisubiza umujyi wa Uvira vuba na bwangu. Igisirikare cya Kongo, Abarundi ndetse n'abacancuro nabo baravuga yuko bambariye urugamba. Abarundi benshi cyane barimo gucungera uyu mujyi wa Uvira. Ndetse General Ndayishimiye nubwo arembye cyane yamaze gutanga amabwiriza yo kurwana intambara ikomeye. Abasirikare b'u Burundi ngo ntabwo bagomba kuva muri uyu mujyi, ngo nta nubwo bagomba kwemerera M23 kwinjira muri uyu mujyi. Biribonekeza rero ko intambara ikomeye cyane igiye kubera muri uyu mujyi wa Uvira. Abarwanyi ba M23 bamaramaje bagiye kwigarurira uyu mujyi, ariko baraza guhura n'urukuta rukomeye cyane rwa FARDC, Abarundi ndetse n'abacancuro. Ndababwiza ukuri, intambara ikomeye cyane igiye kubera muri Uvira. Hagiye kuba imirwano ikomeye cyane muri uyu mujyi. Bagiye kurasana ivumbi ritumuke. Muri aya makuru yacu ndababwira ko General Evariste Ndayishimiye ibintu bikomeje kumubana bibi cyane. General Neva ararembye mu buryo bukomeye. General Neva yamaze kwinjira ibitaro bya Kira Hospital. General Neva ari ku musego. Hari ubwoba bwinshi cyane ko General Neva ashobora kwitaba Imana umwanya ku mwanya. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko General Ndayishimiye yihutanywe ku bitaro bya Kira Hospital nyuma y'aho abaganga bari barimo kumuvurira iwe mu rugo bavuze yuko ubuzima bwiwe burimo kugenda nabi cyane. General Neva yamaze kwinjira mu bitaro. Amakuru yizewe kandi aremeza yuko General Ndayishimiye ubuzima bwiwe buri hagati y'urupfu n'umupfumu. General Neva ararembye cyane. Biravugwa yuko ashobora kwitaba Imana umunota ku wundi. Kuva ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 27, General Ndayishimiye yararembye cyane. General Ndayishimiye abaganga biwe bagerageje ibishoboka byose, ariko birimo kubataku w'amazi. Hari abaganga bakomeye cyane bavuye mu Bushinwa ndetse n'abaganga bavuye muri Turukiya. Bano bose barimo gukora ibishoboka byose, ariko biribonekeza ko General Ndayishimiye amagara yiwe arimo kumucika. Nk'uko nabibabwiye ku munsi w'ejo, biravugwa yuko General Ndayishimiye yaba yararozwe, ngo yahawe isumu ikomeye cyane.
Biravugwa yuko iri shano yaba yararihawe n'umutambukanyi wiwe ku kagambane ka bwana Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'abandi bajenerali bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Biravugwa rero ko Generali Ndayishimiye yarozwe, bikavugwa yuko intambara yo kumaranira ubutegetsi ariyo irimo gukora ishyano mu gihugu cy'u Burundi. Hari abajenerali bakomeye cyane barimo gushaka ubutegetsi, akagwi k'abajenerali ndetse n'abagumyabanga bakomeye mu Burundi ngo barimo gushaka kwikiza Generali Ndayishimiye. Bikavugwa rero ko uyu mugambi wateguwe na bwana Reveriyano Ndikuriyo, Generali Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi ni Generali Prime Niyongabo. Bano bose rero ngo barimo gukorana n'umutambukanyi wa Ndayishimiye ni Angelina Ndayishimiye. Uyu nguyu afitanye ibibazo bikomeye cyane na Ndayishimiye mu rugo rwabo. Bikavugwa rero ko bano bajenerali bakoresheje Angelina Ndayishimiye mu gutanga isumu kuri Generali Neva. Muri kano kanya turiko turavugana, Generali Ndayishimiye ararembye cyane. Ku munsi w'ejo abaganga bakoze ibishoboka byose, ariko Generali Neva yaraye ameze nabi. Mu gatondo k'irigenekerezo rya 28 Ndayishimiye yarushijeho kuremba. Amakuru yizewe aremeza ko ku isaha y'isa 7 z'amanywa ku isaha ya Bujumbura kuri irigenekerezo rya 28 ari bw'imodoka zikomeye zo muri Presidence ndetse n'imodoka za Ndayishimiye zamwirukankanye zimujyana kuri Kira Hospital. Yagiye kuvurirwa mu bitaro bya Kira Hospital. Amakuru yizewe aremeza ko abaganga biwe bakomoka muri Turukiya ndetse n'abakomoka mu Bushinwa n'ubundi aribo barimo kumuvurira muri bino bitaro. Gusa ngo hari ibikoresho bikomeye cyane muri bino bitaro bitari biri mu rugo rwa Ndayishimiye. Ndabamenyesha ko muri iyi minsi bimwe mu bikoresho byo mu bitaro bya Rwakarede ndetse n'ibindi bikoresho byo muri Kira Hospital byari byarimuriwe kwa Ndayishimiye iwe mu rugo. Amakuru yizewe yemeza yuko ibikoresho ndetse n'ibikorwa by'ubuvuzi byo kuvura Ndayishimiye byari byarajyanwe mu rugo rwiwe, ariko uyu munsi byagaragaye yuko agomba kujya mu bitaro bya Kira Hospital. Niho yagiye rero, yamaze kwinjizwa ibitaro ndetse amakuru yizewe aremeza ko Ndayishimiye arembye cyane. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye mu masoko yanjye mu bategetsi b'u Burundi. Amakuru kandi arimo kuva hafi y'umugumyabanga mukuru muri CNDD-FDD aremeza neza ko Ndayishimiye ari hagati y'urupfu n'umupfumu. Abegereye bwana Reveriyano Ndikuriyo baratangaza yuko Generali Neva yabagiye kwitaba Imana. Inkuru ikomeye cyane imaze kumenyekana muri kano kanya nuko Generali Neva arimo guhumekera mu byuma byongera umwuka. Generali Neva arimo kongererwa umwuka. Ndasubiramwo, muri kano kanya turiko turavugana, Generali Ndayishimiye yamaze gushyirwa kuri za bomboni. Generali Ndayishimiye arimo guhumekera mu byuma byongera umwuka. Generali Ndayishimiye amerewe nabi cyane ndetse birimo kuvugwa yuko imyanya yiwe y'ubuhumekero yaba yamaze kwangirika mu buryo bukomeye. Biravugwa yuko Ndayishimiye yaba yarahawe uburozi bukomeye cyane nk'ubwahawe umuhisi Petero Nkurunziza. Hari amakuru kandi yemeza yuko Ndayishimiye ari we yaba yararoze Petero Nkurunziza kugira ngo abone uko ategeka u Burundi, nta wundi muntu ukomeye cyane wo kumuha amabwiriza. Benshi rero batangiye kuvuga yuko ibyo Ndayishimiye yakoreye Petero Nkurunziza nawe byaba bigiye kumugaruka, ngo ibyo yakoze nawe byamaze kumugarukira. Hari amakuru yemeza neza ko uburozi yahawe ari bumwe neza neza n'ubwahawe Petero Nkurunziza. Amakuru kandi akemeza yuko ibihangange byo muri CNDD-FDD rwose byamaze kunoza uyu mugambi ndetse n'abasirikare bakomeye bose bamaze kunoza umugambi wo kwikiza Generali Neva.
nk'uko nagiye mbibabwira mu makuru yacu yatambutse, nababwiye ko injyane za politike zikomeye cyane mu Burundi. Hari injyane za politike zifatiye ku muntu uzaserukira umugambwe wa CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu mwaka w'ibihumbi 2027. Umugambwe wa CNDD-FDD ntabwo ushaka kuzatanga General Neva Ndayishimiye bamaze kumuvana ko amaboko. Amakuru yizewe yemeza neza ko General Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika ariwe azaserukira umugambwe wa CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu. Ibihangange bikomeye mu gisirikare cy'u Burundi byamaze kwemeza Reveriyano Ndikuriyo ko wewe azakomeza kurongora uyu mugambwe wa CNDD-FDD. Reveriyano Ndikuriyo ndetse na General Gervas Ndirakobuca bamaze kubyemeranywaho rwose. Bamaze kwemeranywa ko Reveriyano Ndikuriyo azakomeza kurongora umugambwe wa CNDD-FDD maze General Ndirakobuca akarongora igihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero biraburizamo General Ndayishimiye yakoze ibishoboka byose ngo arebe yuko abagumyabanga ba CNDD-FDD batembagaza ubutegetsi bwa Reveriyano Ndikuriyo mu mugambwe wa CNDD-FDD, ariko byaramutaye kuw'amazi. Muri iyi minsi rero ibihangange bikomeye mu Burundi nabyo birashaka kwikiza General Neva, ndetse amakuru yizewe aremeza ko abasirikare bakomeye barimo gukoresha Angelina Ndayishimiye nk'umutambukanyi wa General Neva. Bivugwa yuko Angelina Ndayishimiye ariwe yatanze isumu kuri General Ndayishimiye. Angelina Ndayishimiye afitanye ibibazo bikomeye cyane na General Ndayishimiye mu rugo rwabo. Bivugwa yuko Ndayishimiye yabangamiye cyane Angelina Ndayishimiye, ndetse amakuru yizewe akemeza yuko rimwe na rimwe umugore wa Ndayishimiye atarara mu rugo. Hari igihe ava mu rugo akagenda maze akazagaruka nyuma y'iminsi. Ndayishimiye ngo ajya amutera imigeri, ndetse ngo Ndayishimiye burya agira umujinya mwinshi cyane, ararwana ndetse agakubita umugore wiwe. Ibingibi rero ngo byatumye Angelina Ndayishimiye arakara cyane, maze nawe ashaka kwikiza uyu mugabo umeze nk'intare. Ngo ni nk'intare irimo gutontoma iyo Ndayishimiye ageze mu rugo rwiwe. Amakuru yizewe rero akemeza yuko Angelina Ndayishimiye yagize ibibazo bikomeye cyane, ndetse ngo aho kugira ngo akomeze kubana na Ndayishimiye yapfa akava ku isi. Biravugwa rero ko Angelina Ndayishimiye nawe ari mu mugambi wo kwikiza General Neva. Muri kano kanya turiko turavugana ndabamenyesha ko General Neva arembye cyane. Abaganga barimo gukora ibishoboka byose ngo barebe ko barengera amagara yiwe. Gusa biribonekeza ko Ndayishimiye ashobora kwitaba Imana. Ndayishimiye amagara yiwe arimo kumucika. Ndayishimiye bamwongereye umwuka, arimo guhumekera mu byuma by'abazungu. Ndayishimiye kandi imyanya yiwe y'ubuhumekero biravugwa yuko yamaze kwangirika mu buryo bukomeye. Hari abaganga bakomeye bavuye mu Bushinwa ndetse na Turukiya bagerageje kumugira inama yo kujya kwivuza muri Amerika, ariko Ndayishimiye yarabyanze, akavuga yuko afite ubwoba bwa kudeta ikomeye cyane ishobora guhita iba mu gihugu cy'u Burundi. Ndayishimiye yanze kuva mu gihugu, afite ubwoba ko aramutse avuye mu gihugu General Prime Niyongabo, Bwana Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Gervas Ndirakobuca bahita bamutera kudeta. Yanze kujya kwivuza mu makungu, none agiye gupfira mu gihugu cy'u Burundi.